Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yasePhalameni. Inkonzo yesabatha lasemini sizoyiphathelwa umfundisi uMlungwana wasePhumlani inkosi zimbusise. Umthandazo wesabatha imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Nkosi yasezulwini ngizocela uzakwethu baba uMdletshe ukuba angisize angifundele umthandazo. Amen. Ngiyayikhetha inkosi yasePhalameni. Manazarethe angixolise ezulwini ukuba nginikwe umsebenzi bese ngicela ukuba ngilekelelwe. Ngibona ukuthi ngizokuwa. Yingakho ngicelile. Ngicela intethelele ezulwini. Manazaretha nginikeze umsebenzi omkhulu nosindayo ukuba ngime phakathi kwabangcwele basezulwini. Indaba yalapha ekhaya ke inzima. Ekuqaleni lapha ekhaya makade unikezele indaba yasezulwini bekade ufanele uhlale phezulu kwethende noma ufune isicephe esincane ozohlala kuso ngoba mawe naba kule ndaba yalapha ekhaya kungenzeka ubizwe masinyane nje bese kuthiwa yini le kade uyisho lapha ungabe uphinda ubonakale lapha ekhaya. La ekhaya namhla sesenza izinto okungezona. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Ngenye imini sisemzini okwayihlakaniphele inkonzo inkosi yayinikeza umshumayeli uNcumalo. Wayiphatha uNcumalo inkonzo waseyibuyisela enkosini. Sekufike isikhathi uma iphakama inkosi yamaNazarethe ithi umuntu kule nkonzo okhuluma njengomshumayeli uNcumalo akaye ezulwini. Siyamuswa uNcumalo ukuthi uthi uShembe wenza lokhu uqinisile uNcumalo kodwa kabatshelanga izinto wathi uShembe azingobo kwenziwe bazophuma lapha bayozenza ngakho ke lelo cala seliyothola uye. Akukhuzwe kule nkonzo. Ziningi izinto ezingasaqondile. Ngenye imini inkosi yamaNazarethe kwakuhumusha ngale imini ubaba umshumayeli owakhetha inkosi. Ithi inkosi yamaNazarethe kule nkonzo yobuNazarethe akafuneki umuntu ofaka umNazarethe ongcolile nodabukile nonemkhono futhi emfisha esho umkhwanazi njengoba kusho inkosi. Ithi inkosi nomuntu ongakame ekhanda kafuneki kule nkonzo. Athi nomuntu ongakami ekhanda kafuneki kule nkonzo. Namhla sekukhona abantu abangakami kule nkonzo.
asazi ukuthi kwenzeka kanjani. Angicele ezulwini uma siphikisana namazwi enkosi asihambe kule nkonzo ngoba sesibhensile. Umuntu ngomuntu kamuke kubo. Na ingoma mhlamba amavesi mabili ngicela ezulwini 199 uzozifuna wena kuleyo verse ukuba ukhona yini kuyo na. Abantwana bakaNkulunkulu abayathandana abantwana abantwana bakaNkulunkulu okuthiwa bayathandana ngoba inkosi ikhala ngokuthi asithandane. Umuntu ngomuntu kasifune yena. Sizwa kuthiwa ngenye imini amashumi amane anane ehlabelelweni 44 ivesi inye ngiyoqala wena obamba baseRoma isahluko sesishaka lolunye 9:20 verse wena uzangibambela isahluko sesithupha encwadini kaLuka 46 futhi verse bese ngibambela iLevi incwadi kaLevi 19:16 verse bese ngibambela incwadi
kaDeuteronomy 29:10-15 ebese ngibambela incwadi uzake ume encwadini kaPetro oqala sahluko sesibili mabili kuLuPetro ayifunda sayitholi Thixo ithi lencwadi Thixo sizwile ngezindlebe zethu ithi futhi sizwile ngezethu izindlebe obaba basitshelile ngokwenza sitshele njengoba silapha sitshelwe ngobaba ngokwenza owakwenza ephi emihleni yabo yasendulo lithi lizwi wawukwenza emihleni yabo yasendulo yabo ngenye imini silapha emzini waseThekwini ngibona indoda le ndoda ngoba ihlala lapha ngasematsheni amakhulu inyanga yejwayele undunakazi hlangana naye eDurban station hawu sabona undunakazi uyafunga babingelele ufuna uqabula ungoze ungalokho ukukhuluma ithi mase ihambile lenyanga uthi undunakazi uyamazi lo muntu na ngithi angimazi uthi ngesikhathi sika baba mkhulu sisemzini wasemkhayitheni uthi baba mkhulu akufunwe abantu abadala bakwaGBC uthi bafuna abantu abadala abazange batholakale wabuye wathi baba mkhulu abahambe bawufuna lithi lizwi bahambe bawufuna abatholakalanga wasethi akufunwe enganeni zafunwa ingane enganeni zatholakala lapha emgwaqweni zihlala bafike bayibambenye babuya nawo kubaba mkhulu lithi lizwi bathi mabefika kubaba mkhulu wasethi nganithe awukho umuntu lengane ngoba ngumuntu omdala lona nithi ingane kanjani lithi ke ilizwi lika baba mkhulu kukhona amadoda amabili lapha hleli nobaba mkhulu lithi ke ilizwi wena ngane ehlala lapha ulalele into ezoshiwo lo muntu uthi lo muntu inkosi uthi kundunakaze ngalesi sikhathi ubaba mkhulu kwaku kusande izwi lokuthi inceku kukhona into engihluphayo ingihlupha ebusuku nasemini ngibone ilanga lehle ezulwini lisa lapha emhlabeni lifike lapha emhlabeni liphenduke libe ngumuntu uthi bese lihamba kancane libheke entshonalanga uthi kunabantu abaningi belilandela uthi nami ngililandele leli langa uthi kukhona indawo uyayazi ubaba umfundisi ucele lo mvangeli umthiyane kwakukhona indawo lapha emkhayideni kwakuthiwa isempakeni ngapha wathula ubaba mkhulu wayilalela le ndoda ithi sahamba nelelanga sibheke intshonalanga nalo uthi kwangathi siyosithela endaweni ezintaba uthi sithema lona seli ngathi liyehlela uthi kwathiwa awubheke emva uthi ngathi ngiyabheka emva uthi ngabona inyanga yehle ezulwini yafika lapha emhlabeni yaphenduka nawe yaba ngumuntu hawu kwenzeka kanjani uthi ngabona isiphethu simi phambi kwenyanga uthi ngabona inkonjane zivela yonke indawo uthi wayefike ayikhombe kulesi siphethu samanzi uthi ziphume lapha ngapheshela sezimhlophe kuthiwa ngamaNazaretha la lithi ke ilizwi kwathi kusenjalo uthi yakhuphuka inyanga ithema phezulu maNazaretha ithi ke kwathi awubheke futhi empumalanga uthi ngathi ngiyabheka uthi ngabona inkanyezi enkulu uthi yayikhuphuka kancane uthi yafike yangena enyangeni uthi ngithe ngibona nelanga kwase ucubene nenyanga kuthiwa kwakukhona umfundisi uthiwa kuyabuza ubaba mkhulu uthi umfundisi wena na uthi le umfundisi uthi awusise usichasisele leli phupho lale ndoda wathi umfundisi angilazi awulazi umfundisi futhi uthunywe uThixo wathi lo angilazi wathi vuma ukuthi awuthunyiwe
uyasebenza Fuma yothi le ndoda cha ngiyasebenza lithi ilizwi lomabona kude uthi uyolibona leli ilanga uthi abantu abakhona uthi labantu basebancane kodwa bakhona uyolibona ilanga kodwa inyanga ngeke uzuyibone kwanhlobo bancele indaba yasezulwini ingene lithi ilizwi lika baba mkhulu usuganiwe ithi le ndoda ayingani uthi ngakho ufuna intombi ugane ukuze uthole lesi sibusiso sehlele kuwe kuthiwa wabe sayicela intombi wabe sayagana wathi mayifika ekhaya wathi senginentombi bathi hawo ungathi uthi uhamba uya lapha emfuleni uyabuya suthi uganiwe unentombi singakhiphe inkomo thina sikhipheni umuntu omthola lapha ngelanga ayingeke siyenze lena waseyiyeka le ntombi ngoba inkomo engenazo lithi ilizwi lika baba mkhulu uma uganiwe lesi sibusiso besiye kwehlela kuwe uyosala umfundisi usala imantshi usala othisha wathi bheka lapha kulomuthi uyambona lo muntu ophezulu kulomuthi wathi lo muntu angimboni wathi bheka phezulu yathi le ndoda ngiyibone wathi sesithathile isibusiso sakho yabe sigana kwenye indawo lentombi lo icelile naye wahamba emhlabeni yase iyama ngomunye unina womfundisi uProd Manazarethe umuntu ngomuntu sithe akayifune yena kule nkonzo yobuNazaretha nazi intaba zakithi lapha enyakatho ngenye imini ubaba mkhulu uma sefikile kuleli lizwe lakithi wasuka lapha napho halibhomo eningizimu wanqamula lapha indlela eyayiphuma lapha washona lapha ngalesi ekhaya athi awushona esweni lakithi wathi mayifika khona abantu sebephendukile lapha kuleli tempele wabuza ukuthi umfula uphi kule ndawo wakhonza kude enyakatho wathi kusasa ngobhabhatisa waqonda khona bamhlola abantu bathi namhlanje sifuna hambe emhlabeni la bantu abakapheli kule nkonzo ngazi ukuthi bahlaleleni ukuthi bahlaleleni asazi ukuthi yindaba waqonda kuwo lomfula ubaba mkhulu ehamba nobaba batho baba wafike wema kulomfula wawubuka lomfula wawubuka esimelele ngobhoko wakhuluma wathi makhosi lo mfula sengifikile ngizogeza abantu bakababa ngakho ngifuna niphume athula amanzi athi du wathi phumani sengifikile ngizogeza abantu bakababa kwathula umfula kuthiwa washo ngolaka sasama isiba sasama ngenhla yaqhamuka ingwenye iqhamuka ngenhla yathi yadlula wathi isibuku lishiya ngenhla phindela ngenhla yathi yakhwela odongeni yaphindela emfuleni yathi yakhwela yaphindela emfuleni wathi iya ngenhla uwele ngenhla yawela ngenhla yakhuphuka odongeni yengama yabuka emfuleni wabuza wathi wena osele usaleleni wabuya waphinda phuma ngifuna ukusebenza yaqhamuka esibili nayo yahlala ezantsi wathi wela lapho kuwele khona enye naye yabuya yawela lapho wathi zonke izinto eziphakathi amafusimanzi ngaphandle Nkosi baba Iyakuthanda kepha wena ufithiwe awona alimi noma Ifisa
abantu wathi yosani phakathi abantu babuka ingwenya esikhundleni babuka ubabamkhulu uthi ufuna uqale mina ihambe nami yasa ungene wathi umuntu hamba wena waze waphuma ebabamba yenese nabo ngababili umuntu athi emfaka umuntu amehla aqala abuke ngaphandle ukuthi ibanga lingakanani akuzi ukuthi ngifuka lapha bese ngifuka nawo na baze baphela lethilisi mase ephelile uthi seseningabuyele kodwa ningakabuyele eke ngibuze ubani owanibeka la ngoba mina nobaba esanidala sinibekanga ubani owanibeka la phindela lapha esanibeka khona kwaba ukusha kwawo lo mfula namhla ukho zaphindele shushu ingwe wayezosuka lapho bese enkosini yakwaGumede eyoshadisa intombi yakwamyeni khona nenkosi yakwaGumede umkhulu walenkosi ekhona ephambi kwethu azohlula futhi ezoqala kuse umziphathe kungakabi khona enkanyezini ilapho abona khona uyafika inkomo yathi inkomo inkosi umuntu kaNkuluNkulu naku ngisenkingeni kule ndawo inkomo zayisabhotshozo lapha ekhaleni ifaka intambo ibanjwe ngayo uma ufuna ukuyisenga ngoba iyagwaza ihamba ichekisa ikhanda inkomo phakathi kwezinye idonsa umholiso inkomo ngaleso sikhathi kuthiwa kwakhishwa abantu bagijima bazobathi phezulu ethomotini lapho bayithola khona lezi inkomo kwesenkosi uGumede babuya nazo inkomo ihamba eceleni idonsa intambo bafike wathi iqhumane le ntambo kule nkomo bathi hawa izokusengwa nkosi abantu bakhalela amasi kunoba kuphila inkomo ingane zolala zingadlili wathi inqumana intambo bathi awazi ukudla ithi inkosi yamaNazaretha izokuzwa lenkomo ngakho kuleliswe uma kukhona inkomo ehluphayo noya kumntwana wenkosi yalapho kwaMdluli kwakukhona indoda lapho kwaMdluli kwakuthiwa uTomu kwakuthiwa iyona eyosenga inkomo zonke lezi ezigwazayo nehluphayo uma igwaza inkomo ifika itshente sizakuphinda sikubhobozela ekhaya siza kufaka intambo ekhaleni ngoba uzwa ibisimi inkomo seyisenga besiye kwasisenga zingane abenziwe njani labantu asicele enkosini bafake intambo lapha emakhaleni nine 20 abaseRoma ithi hayi muntu ndini ubani wena ophikisana noThixo na yini edala ukuthi singaphikisana noThixo okwenziweyo kungasho kowakwenzayo ukuthi ungenzeleni ngaba njena na amen 6:16 Luka 6:16 6:16 sisekhona lapho ngenye imini inkosi kungumhlangano kwathi bonke abantu ethempelini bezingayi ingane kodwa inyama ethempelini ngaya nje nami ngoba ngangithanda inyama ngangena ethempelini kanti ngiyenkingeni funda baba uJuda ekabani ba 6:16 ekaba Luka ayabu ayifune 4 hayi 16 46 6:46 Nazaretha ibani munye nizothandwa uJehova Nazaretha ibani munye
Jehova ani ngokuthi ithi lena kubuza inkosi yamaNazaretha ngithi esihluphayo Nkosi awuphinde babi thina ningibizelani ngokuthi ithi lencwadi ningimbizelani ngokuthi Nkosi ningakwenzi engikushoyo na amen siyakwenza akusho thina sithi inkosi yamaNazaretha kodwa asikwenze ekushoyo ngenye imini buya inkosi ilanga kwafika isikhathi besinenhlahla kanti sinamehla angaboni ufike uqhawule enkosini ebese welule isandla sake sabamba isandla senkosi maNazaretha uqhawule enkosini hey kanti sabamba isandla esingabanjwa noma kanjani sasibamba leso sandla kwafika isikhathi khona emhlanganweni yathi inkosi bonke abantu abazungena enkonzweni yasemini kufuneka bahambe bohlambuluka wonke umuntu ngaphandle kwaphunywa ukuhanja kohlanjuluka nenkomishi uma sayifika inkosi enkonzweni yasemini ithi kusukela namhlanje angisekubuye ngiphinde ngibambe isandla somuntu ngoba izandla zenu zigcwele igazi one Isaiah 15 and 16 kwabe mhla iyeka inkosi ukuqhawula umuntu kwase uqhawulela etafuleni bekuqhawula inkosi sibuye siphalaze phela sifaka ugibisile lapha nofimba ukhalo sithi ngomadoda funda baba nalapho nilula izandla zenu ithi inkosi yamaNazaretha noma singelula izandla zethu ngiyakunifihlela amehlo ami ngeke ngisavuma nalapho nenza imithandazo eminingi